ha ka badai bat ha ka baidai hi bat ka bot pisah mulai kita kung balong patam ang hiyak ka mulai ka lahi. Ka bot pisah hi dengan tip ka basya po andai ka dengan lajop election sautem dengan i ka long baka bot pisah ka terekam. Pat nga scam hi wa kan dengan tip nong terekam hi ka bot pisah. Namar pi ka bai kang bot pisah bai kam terekam mulai. Kalong more than 50% kibri anang asta pa. Kibri anang asta pa dalam kam sorkar dalam kam dalam pa la jong kam anu kam bi expect kalong pa pisah. Ki ngai scam kalong banom don jingi hi. Banang kalang bangin along ba kamu pisah ru ngi tangin job ya election hatan dengan tim mata. Kinda kalang jipi hap so syai. Ba pidi so kami dang join mata ba ka UDP dang Patrick December ngadang join. I'm not a part of the UDP before that. Ang padon ba ka UDP kalong sywa khatpra. Along newly man taw UDP kalong kapra. To ka jingi don man nga ngalong tang nagaway kalong ba. Hakabadey ba ka ong paiba ka UDP don lang mata ba sarkar nga ung tang nagaway nga ro sumay. Ndek ay gabay mga na jingay kalong ba nakalyang to ka UDP don lang maka sarkar. Dek bas ngo kabamitnat ko komtre kam nakalyang NPP. Amar kamburom yang UDP na de kamburom yang partners ke badan po jong MD government dan ke sarkar. Dino ta kadaw benar dino ta kadaw. Banakalyang jong ki nakalyang jong pakot gi partners mata bali gi persya ek NPP. Mar kamburom yang gi panok la jong. Dino ta kata duwi ko uwi gi daw. Kapa apa nang tang nang kanang ko apin poso ko hanu poso pa ba. Kaji poso nakalyang jong hi kong makalo mata pa ba jong don lang. Agi don lang nakalyang jong ki nga nga mah hindi kay gi mga kalong ko molong matahi kalong ba fisong ko pilot ubanya ka plane din nakalyang NPP. Kaya kay bang i kalong pilot identik ini kalong ba nakalyang ko kalong ba museum man tayo man ang no pan hap kaling nanon no kumno ka man nya ka plane unya ka man. Dito ta daw ka bala pelong kalong ba ka ngila pelong ba pilot banyak ya ka ubanya ya kanika. Ya kanika flight jong ka MD government for kanika jong class of IPS develop dong bulong rough. Now rough in the meantime kalong immature in the sense he didn't take his colleague into confidence. Because of that reason from time to time that partners have raising against him because he didn't take his colleague into a same boat. Nang ta nga ang kabuang nakalyang ka kalong ba piso ka UDP to ka UDP makalong matahe ka ba puros ka tuhi ngalabon kalong ki ML ki minister ka na po ka cabinet do ngalabon nakalyang ki kilong gentleman policy should not be gentleman. It depends on solution what kind of solution you should act. What kay bang ngalai man lang jing UDP ka bon kilong gentleman kalong ba chusap back to chalo biang baik pelai kuwi hindi tadi kena possible policy kena possible you have to raise what kena no biang hinam to paiba kan kamar raise itu kadaw siya kena bare present jo kataru paiba jo ngajelam me khaliahi kitip paiba jo khaliam me khaliahi kitip kalong ba nakalyang jong leader jong ka MPP leader jong sarkar dan yang pandat sangma jong asim leadership komoditor umsngap mdai tang nakalyang o kandak sangma sarkar mensyua pi kumalong merek sarkar mensyua kawai hadin ke sarkar national government ibaran pasti kelap nong pagilong diktator Dr. Mukulu long diktator once konrat diktator apil na kalyang jungam di paiba jung jelahi baro kawai alat ke UDP bahkan ronik sarkar dan nakalyang paiba jong nai kan yo ka magic number jong ki magic number benok lai kuai scam ka polri sebatai nang nu ban yo magic number dega jing terang ka jing kwa hi pai ba jong jelahi bro kawai mri tang ni pakasi jentia wacha garul su ada ke UDP pada community gelong ba aki pai ba hi gelong ba sarah